yego reka nizere ko mumeze neza abakunzi ba Rino TV ku biganiro tubagezaho ndetse n'amakuru tubategurira. Turi rero kuwa gatanu tariki 16 kwezi kwa gatatu 2026. Mu by'ukuri ni rwa rugamba ubona ko ari urugamba rukomeye rwo muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Ahangaha ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urupfu rwa wa muzungu rwarikoze mu by'ukuri. Ubufaransa ndetse n'Ababiligi bohereje inzobere ngo zize gupima uko byagenze kugira ngo uriya muzungu Karine ahasige ubuzima. Tshisekedi ashobora kuba ari mu mazi abira mu by'ukuri. Turaza no kureba rero amakuru avugwa muri politiki. Ndaza guhamagara Mukwayo Olivier ahangaha kuri Rino TV kuko niho tuganirira kugira ngo n'ubundi tuze kubiganiraho mu by'ukuri ibiri kuvugwa. Mukwayo Olivier, wiriwe? Rwa Mukwayo Olivier, uranyumva? Nase nabara kukumva guturi umutware uyoboye muri no mizi. Ngugutese. Naye umutware n'uyoboye rwose ibintu by'ubusesenguzi bya hano. Mukwa umeze ute? Ndaho ndakomeye. Aha, nabwiraga abantu ko tugiye kuguhamagara kugira ngo turebere hamwe amakuru ari kuvugwa. Navuze ko Tshisekedi ashobora kuba ari mu mazi abira, ya ndege yarikoze abazungu bose mu by'ukuri b'abanyaburayi. Urabona ko iperereza ryatangiye, ariko tuze no kujya ku mirongo y'urugamba. Imyigaragambyo rero yamagana ubutegetsi bwa Kinshasa mu mujyi Igoma birangira icyo bita ngo ni Avenue Tshisekedi ikuwe hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi Igoma. Ariko nanone ngo abanyarwanda baje mu makamyo nibo bigaragambije ku munsi w'ejo. Mukwa, gira icyo uvuga. Uko nahita musubiza abona abonye babivuze ngo kwigaragambya mu Rwanda ngo batunze abanyarwanda mu makamyo bajya kwigaragambya. N'uri nabigaragambyaga bose ni abanyarwanda. None mbisobanure neza. Rero ntabwo nanose bahati mu musanga Erasto buriya ushobora kubona ari kurira mu ruhame. Oya, imwe mutari kubona uko ari umunyarwanda. Wari wabona yasinze mu ruhame bamufate video. oya, aho nuko ari umunyarwanda atari umuzayirwa. Ibyo rero ntabwo imitekerereze n'imyumvire y'abantu wabihindura. Iki gice cyari mu Rwanda abagituyemo n'abavandimwe bafite imico y'abavandimwe. n'uwo y'ibyo bigobo ni gutandukanywa n'iki se n'ikishaka. Niyo ngo abantu bagomba kubimenyera. Ntabwo abatuye mu burasirazuba bwa Kongo babyina ndomboro. Warabibonye ku munsi w'abagore babyinnye izi ndirimbo, babyinnye zose, babyinnye gihunde, babyinnye ikindandi, babyinnye indirimbo z'amoko yose. babyina n'ikinyarwanda kuko muri Nord Kivu hano muri Goma hariho amoko yose, ariko n'ikinyarwanda barakibyinnye. Yego. Ariko nuvuga ngo ni abanyarwanda. Ese umuntu w'igisenyi muri Rubavu n'uwagoma wabatandukanya Shwabo? Oya, ntabwo abatandukanya pe. Nuvuga ngo ni abantu bameze kimwe, bafite imico imeze kimwe. yego. Ni nayo mpamvu kubwa ubu kuri inshuro Kongo izasabwa kwemera iby'amateka ateganya. Kuba wakumva ko umuntu wagoma afite indangamuntu mu Rwanda ni ibintu biri simple. Ntabwo ari ugufunga ngo ujyane i Kinshasa. Oya, hari abanyekongo bemerera indangamuntu mu Rwanda, hari n'abanyarwanda bemerewe gufata indangamuntu amakarite muri Kongo. Ni amateka, ntabwo wabihindura. Ubwo rero ibyo nibyo bavuga. Reka tukomeze n'andi makuru tugenda tureba. Ariko ibyo uriya Mufaransa-kazi we ni nabyo wahereyeho. Biriya bazabivunja babiringanize. Iri perereza ribayeho ryakwica gahunda y'imigambi igiye kuba. Ubushyeye twe n'abamahisha dufungwa batubwiye yuko kubera gahunda leta ya Kongo n'u Rwanda barimo cyagegezedi yarabanye neza n'u Rwanda. Urumva ngo twebwe bashobora kutwica nimugoroba, kandi u Rwanda banabo ko ari abanyamakuru basiri hariya bikarangira kubera inyungu igihugu gifitanye mu mubano mwiza na Kongo bafitanye. Iryo jambo ritubwiye. Ubu rero ndihuze gute Ubufaransa kuri politike burimo na Kongo imeze neza
bishobora kuzarangira ko kuri uyu mugati Imana yihereye RDC Umufaransa nayo akojejeho ubugari ku isosi, uyu mugore ashobora kuzaba igitambo. Hanyuma izo dosiye bakazazibika bakazisora nka nyuma y'imyaka 30 cyangwa 40. Ubu ngubu izo dosiye kuzijyamo zikajya mu iperereza ryafata ryafata amadoroni, ryafata ubutegetsi bwa Kisekedi. Kandi amakuru twabashe gushakashaka buriya ngo nta gitero cya drone kigiye kibaho Kisekedi atabimenyeshejwe. Turi kumwe kubyumva neza. Ndakumva 5 ngo nta gitero na kimwe cya drone gishobora kubaho ngo kibeho ku butaka bwa Kongo cya FARDC kigende Kisekedi atabiziho. Bivuze ngo bashaka gukurikirana bakabaza abantu bose ati twabonye ibisasu byararanguwe mu Bushinwa byaguhawe leta ya Kongo, hanyuma bakatanya kubaza leta byaho byaturutse hose bakareba bakagera ki byose bikazajya no kuri Kisekedi. Iyi dosiye y'Umufaransa iraza guhinduka nka ntuza nka dosiye y'ambasaderi w'Ubutaliyani, urayibuka wa undi washimutiwe muri parike ya Virunga? Yarasiwe hano za Kibati. Za Kibati niho yarasiwe. Nani ko dosiye izagenda naso hari umuntu akurikiranwa wafunzwe ngo kwica ambasaderi w'Ubutaliyani. Ariko turebe kuki Bawiringoma bapfuye, abafande bose bapfuye, abantu bose bagaceceka, Bahati Musanga bakaraswa na drone, abantu bose bagaceceka, uyu mugore akaba ari we uri koroje. Kongo Bawiringoma n'abasirikare bari mu rugamba. Aba baturage ba Masisi zone bo nabo bari ku rugamba. Oya nawe uri ku rugamba. Muri izo dosiye urebye iyo hajemo dosiye hano bishakira amabuye, abaturage b'abasivili n'abaribagirana. Uri ngo murabona umusirikare nyine yarahiriye gupfa, yarapfuye nyine ko kubwira. Ahubwo mbaza ngo abaturage kuvuga abantoza aba Masisi n'uvuga ba Minembwe. Minembwe buri munsi na nimugoroba drone yarayirasheyo, se koko amahirwe ntapfuye, kubw'amahirwe ntapfuye. Ngo nta muturage nta niki abasirikare bo ntibabarwa, mbatwara abaturage. Drone y'Masisi niye yakose abaturage yari 20 20 na bangahe 20. Hanyuma Minembwe mu cyumweru kimwe haba harashwe bangahe? Ni benshi. Abo rero muri iyi ntambara hari message nge ntanga. Umuntu muri zone z'imirwano agomba guhunga akagenda akazagaruka harabonetse umutekano ku buryo burambye. Sino ibyo mbona n'ibiriho. Biragoye cyane kugira ngo umuntu uzishwa azabone ubutabera. None se kuki uyu muzungu we abubonye? Ubise ko ari bubone ko nawe ku gihugu cyiwe gifite inyungu mu bira muri Kongo ziri buze kurangira iperereza leta nawe gusiga twavuze ngo ntiza kurikirana umuturage wayo nko kuri Ubutaliyani byagenze, nayo yavuze ko igiye gukora iperereza n'izaho zaryikorera. Iperereza rizabaza uko baritangije bigende gutyo basebwe ko ngubu uyu munsi uri kwa gatanu. Webwe ko kwa gatandatu dosiye y'Umufaransa kabizaba ikirimo. Waya izaba yarangiye. Abantu baravuga ko Chiromba agiye guhura n'ikibazo kubera uyu muzungu. Reka umuzungu umwe yabuze Ubufaransa amabuye ushobora kubona kubera Chirombo. Ntabwo uyu mugore ubuzima bwabuza leta y'Ubufaransa amabuye Chirombo azabahereza. Wabifashe gute kubona abamotari bajya gukuraho amapankarite ku mazu, amanimero muri karitsiye yitiriwe Kisekedi hariya muri entreprise? Bakabaye banabambura n'ibyitiriwe ntuza FARDC bimanitse mu mujyi. Uzuko hari Avenue de Forces Armées iri hose kerwa FARDC. Hariya kuri militeri aho tuvuga ngo abasirikare ba FARDC 2 nibo basigaye mu mujyi Goma. Bari rero kubita simbole ngo urwibutso inzibutso z'ibihe bibabayemo.
aveni ngo jiri paruku kahonge bagacukura bakava bagasenya ibyo byango bikirimo ariko biracyarimo aveni jiri paruku kahonge iracyahari ibyo byose bagakubita bakagenda kuko amakuru nkubwira nti ibyo muri Kongo ntabwo tumaze kubona ibintu byabaye muri ino minsi iri kuza n'ibizakurikiraho Kisekedi ntagiye gutegura amatora se y'itegeko nshinga none se Goma bazatora Goma bazatorwa oya bazabanza babwa indangamuntu sibyo arurema arurema ariko noneho kuri inshuro irimo no gutanga n'indangamuntu noneho ariko ntabwo muri Goma bice mu bintu byafashe ntabyo bazahabwa ese nabene bazaba arabene igihugu noneho simbizi ibyo nta kintu babisubizaho nyine hanyuma nimba bazaba ari n'igihugu ntibazarabene igihugu bizaba bimeze bite bazaba bari muri zone libere itagira guverinoma ariko ni hatari yego mu mujyi wa Goma hari ikintu kiri gusirikira nyuma y'uko iriya drone irashe kuri iriya nzu mu by'ukuri amakuru aremeza ko hari ibintu byamaze gufatwa bigaragaza ko akadege gato katagira abapilote ka MONUSCO ariko katanze coordonnées ngo kuko ngo hariya karafatiwe kandi ubwo bubiko ayo makuru yose yamaze kugera muri 23 ubugambanyi bivugwa muri MONUSCO ukabona ko MONUSCO yavuga ikoresheje radio yabo MONUSCO ikoresha drone ikoresheje radio yabo ya Okapi ikavuga na 23 kugeza ubwo ngo bashaka kugira ibyo bavuga MONUSCO ntigira ikibazo 23 ubwo igahita itangaza nkabwa bwicanyi ngo bwabereye Kishishe byose na bantu bavuga byo muri bwito byose iyo raporo iyo radio Okapi igahita isohora ni ya MONUSCO bien sûr amakuru yakemeza ko ngo i drone yatanze amashusho ngari ya MONUSCO uko MONUSCO iyi radio yabo ya Okapi mu venture yarayikuyeho yego sinyari yabo yaravuye hano muri Goma 95.5 bagarutse vuba hanyuma turibaza MONUSCO yishora muri ibintu gute irwana n'iki nibyo koko ayo makuru afite neza ko bo bazipandisha drone bazipandisha se muri zone z'umuventure badakoranye none se MONUSCO suzi ko yanemerewe kuzajyana indege z'ubutasi zabo muri Uvira ngo za surveillance zibahereza amakuru akadege se ka MONUSCO kukabona hejuru mu kirere akadrone bakabona ni UN hari ikibazo M23 yabigiraho kandi bazi kiri mu mujyi nose hari bwari ubutasi buhe ko hari yari umutuku mu nzu y'umuturage amakuru ari hari yaremeza ko ngo ako kadege katoraguwe bagiye kugapima ikindi ngo hari makuru ngo nanga ariko ngo yarahavuye nawe ni ukuvuga ngo hari muri ura rugo harimo Kabila na Nanga umuntu no watanze coordonnées ni ukuvuga ku kadege niba kahereza amashusho kibesha igipangu barasa barubombarira inzu iriya mugore kumbi barashakaga iya mama Oliva Erembe nuko byagenze MONUSCO muri Goma irakenewe ntabwo ikenewe nose wabara n'umuntu nk'uyu ubwo bita bino kubita hasi dosiye zose zari zihari MONUSCO kuzagiramo uruhare none se uribuka nkanjye njye mu ndake nagendaga mbereka MONUSCO niyo yerekaga FARDC uburyo icukura indake MONUSCO bya biboro bifata ibitaka byanditseho ngo for UN only not sell ugasanga nibyo biri mu ndake za FARDC bya bifaru byacubagaza mu bambiro ugasanga ni bya UN bigaragara ko intambara n'ubundi MONUSCO ikirimo kandi nawe ushobozi mama 23 kuba havana ko sida kivusi nta MONUSCO ibayo wabonye ibigo byo bitaratwitswe ntabwo bibaye ko yaravuyemo hafashwe yaragiye nyine se za Uvira yavuye yite ntabwo yahavuye itwikiwe isenyewe ikagenda kibuno mpamagura ihunga
hari umunsi Mm. UN n'ibihugu bikomeye bishobora kuzatuma abaturage bagumuka, abaturage bavuze ngo twifatiye icyemezo. Mm. uzi ko kuva no mu buryo abaturage ba Kongo bari bishimye cyane pe, Mm. bishimye cyane kubera impinduka bari biteze mu gihugu cyabo. Ntabwo bibazaga ko gukuramo ubutumwa bw'imyaka 30 n'ingahe hagiye gukurikiraho izindi leta zizakurikiraho, yaba izi ebyiri, iya Kabila n'iya Ntuza, zikavaho dore ko ya Kabila wa mbere wa kabiri n'ikizigiti hakaba hagiyemo miliyoni z'abaturage zirenga 10 bahuriye ubuzima buri gitondo. ubu ngubu ubwo turi kuvuga hano muri Kivu, muri turi niho bimeze nayo buriya. aba Kodeko baraza muri karitsiye mu bahema bakicamo 20 30 saa sita 70. noneho uyu guverineri wa gisirikare muri etat de siege nawe arashaka nk'ugiye muri uko umuhoze yasabye ko bamwimura ko korana Kodeko ntibabikora, ahubwo uyu guverineri ashyiraho itegeko ngo nta ngabo z'Uganda zemewe kongera kwinjira hano muri Kongo. ugiye kuba hari agiye guturagurika abantu bagirwa Kivu. Tomar Banga agiye kurasa tu yego. Wenda mukwa tutugana ku musozo, mu mboni zawe urabibona ute? ndabona ko iby'umufaransa kazi navuze ko bizavunjwamo inyungu za diplomasi. ahubwo ndabona M23 ifata ibindi bice muri yuzuza gufata amasesi yose, hanyuma inuzuza no gufata igice cya Warikare gisigaye, hanyuma sinyibona igana uvira ko mbona yubaka ubushobozi busekiriza Minembwe. Narakuwe ngo Minembwe bizagorana kubera geography yaho kujyana ibikoresho n'ikibigoye, ariko ntago ari ibintu bidashoboka. bizashoboka hamwe n'igihe. Icyo nicyo mbibona, kandi mbona Kisekedi atanga ibyangombwa abo mu burasirazuba akabimana, mbona nabo mu burasirazuba ba Kongo bageze igihe cyo gutekereza ejo hazaza habo, kuko ngumvira ko ntabwo bafite aho bari. Umuturage ufite igihugu ntashaka pasiporo, ufite pasiporo ntibayibona. Wayibona ese Katembo, kwa Katembo se ariko ubu kwa Katembo nta pasiporo wabona? Ntayo wabona. Ntayo wabona kereka ugiye Beni. Beni se wajyayo ufite kashe ya grande barriere cyangwa petite barriere. Ubwoba kabisa. Biragoye cyane, naho ngo nta mayobera menshi arimo ubugambanyi n'akamere ubugome bukomeye bukorerwa abaturage mu burasirazuba bwa Kongo, ariko izi mvune bari gucamo nyembara ko byari nka jenoside bakorerwa na leta. Yego mukwa urakoze rwose, urakoze cyane nawe.